New Trap Youth Council West Castle Likba ka organizing committee in penlong ya ka rally ka khatwi terek naila arjar arpar to bamut basis ni te ikerpat ya ki panba no sung ga bathan banyak dan mentalam ketika rally ba ni gung keseng ni semua persyak ya ke baka sarkar kalau dilam no ya kendau ke siap dengan ni ka jela Asam lingba ke jingsoi ke jongki ya ka MOU te habede begane na kaleng jongi gung keseng ida berjing songkya ida berjing semua penpau persyak je kalau kene ikwa baka sarkar kumnu-kumnukan scrap no ya katuka MOU baladiak ban ngetek warga sarkar Asam Isnuham kerpat paro pajba dogathan West Castle di berowai kat basongkya makin sumha ban poi hakate karali ke ban sedang nanti na State Bank matkan kut hangi market complex lingbat daka public meeting dan habai di begane ni kerpat ru yaki nong elang sinong ki nong kiseng samla bukan jom kisah bukan kok time mungkin sungkat pasongkiahi mungkin soha banwan manusia mentah akan rally keba in penlong kata sang kejongi